wahamba wayentabeni wakhulekela umntanami befanele ukuthi aye esibhedlela bathi une-cyst. Makafika esibhedlela njengoba upastor amkhulekela bathi angeke bamsike befanele ukuthi ayosikwa enze i-appointment. Weza lana wathi vele nje uzokhulekelwa wambeka izandla bathi esibhedlela is no need ukuthi asikwe ngoba bayiboni leyo. Okunye izolo bazalwane mina ngiride imini yonke abantwana bazongihlola nginestambi extension 16 bengibhizi ngokubhenda vele ngibhizi ngokubhenda ngabo 12 ngaba nama-attack bazalana ngigule ngenye indlela emangalisayo. Hawu njengoba ngigula njalo ngithathe ifoni kunomthandazo upastor Nxumalo ebekade awuthumele kulezi zinyanga lezi ngavulela umthandazo 7 times. Asakhule kanjalo bazalana ngavomithe indlela nami engayiqondi bazalana ngagula kuthe ngabo-3 kwaskopa. So ngiyawabonga amandla wesiphambano ngibonga umusa kakhulu isindisile bazalwane bengaqali ukwenzeka lento le into mangakha ngale ngitlatshwa yinto emnyama engayazi ngifika ngabo-12 ngiyifune ngingayitholi. Manje ngishilo ngathi yazi sathana uthashe the rock button lana mina ngiphethe isikhali bazalana ngawuvulela lo mthandazo 7 times ngikhululekile bazalwane.